bangisiza abangcwele owazi ukuthi ukuhlawulwa ngani aphakamisa umuntu ngoba kuthiwa umuntu othuka umoya oyingcwele kanayo intethelelo kodwa ke uma uthuka unyazi fanele lo muntu athethelele kanjani noma ahlawule ngani Mateo ishumi nambili angazi uzoyiswa makuyiyo 31 and 32 zoyiswa makuyiyo ngalokho ngithi kini ithi Nkosi uJesu ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa ukona abantu bazothethelelwa ukona nokuthuka konke kodwa ukuthuka umoya abantu bangekuthethelelwe ucelelwa kanjani intethelelo umuntu mayithumo Lewa okhuluma izwi elibi ithile ngathi lo muntu okhuluma izwi elibi ngendodana yomuntu ngonyazi lwezulu angathethelelwa uthi ke kazi kuba nayo intethelelo kodwa okhuluma ngomoya oyingcwele angethethelelwe nakulelizwe nakulele lizayo yini inkinga kwenzekani enkonzweni kwenzekani enkonzweni bani ithengisizwa ngo-April yokuganwa nangu umshumayeli wangakithi nangu yasesemshadweni isuka le eRustenburg ithi hey mfundisi sesihamba siye ekhaya kade sithi nyama sihambe sisula izandla ithi hey mfundisi kuke kwaba nenkosana esonta naye leRustenburg ithi kwafika kuye unyaze ebusuku nesibonakaliso bathi ngiyafuna wena ufuna ukuhamba nawe ithi ke umthatha uhamba naye uthi sahamba saze sawufika ekhothe uthi masifika ekhothe uthi sangena sahlala sekugcwele uthi sahlala sathula uthi lafunda ijaji lafunda uthi lathi egcineni lase liba nombuzo qala na ithi kwathula kwathi du uthi labuye laphinda ngokwesibili lathi ubani okufanele ngumlahle ngaleli icala na uthi kwathula kwathi du uthi kwelabuye laphinda ngokwesithathu uthi kwasuma unyazi uthi laphakamisa umunwe lathi bathi uyakhuluma shembe wathi ngiyakhuluma bathi uthini wathi ngicela ukuthi nilahle mina bathi ucela usilahle wena wathi yini indaba wathi ingenxa ngobe ngifuna kulahle mina ngifuna bonke labantu abangena ngolongo lapha emsini wasekuhleni baphume bazi ukuthi icala lingilahlile usekhona kanti futhi khona injalo ngoba uma lingangilahli mina leli cala abazi kuphuma bonke labantu abangangithandi usekhona usekhona kanti ufunani kanti sekuthiwe phuma phela hayi kakuphumeki kanti wangena ngaphi umuntu kaphumela phe owangena khona bangcwele awuzubuzwa umuntu sithe isilwana uma umuntu ephuma emunye lathi 1000 lizongena lifinjelwe uwe bakubona nje uhleli ngancane hey siyabona baqhuza kodwa siyothethelelwa kanjalo umuntu othunya
memezi izimvu zakhe ngeke zimlandele ongasiwayo zizolandela lo owasiwayo ayibonga Nkosi John 10 5 sathi masifika sifike emnambiti kumfundisi udlala ngadabuka laphuma uyazi lema lathula lathi tu wawungekho njalo ya osekhaya ngepha aziukumlandela ongaziwayo ngathi ngeke zimlandele ufuna ilandele wena hayi nami ngaliphatha isonto wena zombalekela ithi ngathi ongasiwayo ngeke zimlandele kodwa ziyokumbalekela lokhu zingalazi izwi labangaziwayo iningi uyazi ukuthi sikubonile ngenye imini lapha uhlambuluke nini ezulu hayi ngagcotshiwe ngani zakubona ufuna ukuba mfisha bangcwele kule nkonzo sekunenkinga ekhona lapha phakathi kwethu thina Nhlanhlisuthi kwenzeka kanjani kwaba ne divorce enkonzweni ya kunenkonzo kwase kuba ne divorce kwenzeka kanjani abafazi manje yebo yabuye eqhamukapi kule nkonzo awololo yahle azodliwa ubani abokuqala Korinte 7 ithathu 10 uyoma mathathu abaganileyo ngiyala wena njalo ogani ithabaganileyo ngibayala hey kuthiwa yala kepha kusimina ithi lencwadi akumina kuyinkosi inkosi ethi abantu abayalwe ngithi umfazi usho kahle awuthi mesisi qhubeka aka